بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggumansing kami, kami Islam, alhamdulillah, yan kamo imalop ha waktu ini. Amoy in labi-labi na tuod, yari halaw man sinula na to, sambuangan, sampay na pa amoy in makalawak-lawak, dahil doon, sarta abutan sin suwara sin kami, hindi, isarta na si mga sila amin aon internet nila, amoy in makasugpat sila Amerikano hawak to ini, sabab na in kami mabaya kami magpamahalayak hawak to ini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari in mga kaulamaan na to hawak to bihaon, yaon pa in kaibanan ha inigua biya mga nagmimino-mino pa sumagawa, tutos na in katantan in pakarajaan na to insyaAllah ta'ala amoy matikmod na hawak to ini insyaAllah na manjari bihayon waktu insyaAllah. Yari kami napupun in mga kaulaman na to, yari in kamakulangan sin kami pag-agama amoy model kalasahan sin Mahad Muro al-Islami, damikyan amoy chairman sin Ulama Council of Zamboanga Peninsula. Yari siya bihayaon kato taniyo, yari harapit niya patuyaw ni Sheikh Mahir Gustaham. Manjari inya to pa dapit nila kami patuo ramikyan Sheikh Mahdi Baginda, dapit niya sa patuo Sheikh Alim Nading. Na inya to pagka kami niyari na napunpun hawak to ini insyaAllah, amin mabaya kami magpahati sin pakarajaan amin di matupiyag ini tipon-tiponan si mga ulama den di ha Amil Tower insyaAllah subhanahu wa ta'ala kahatihan niyo biyayaon bang uno inji maturaindi sin parkala susungon sin kita niyo at kala in waktu ini longta amoy in pagnyata sin bulan, amoy in longta haitungan sin kita niyo miyawot na siya kawan tag 5 adlaw ay kawan tag siyam adlaw, tinya ikakawan tag siyam yadto sa kira-kira jimokop na in bulan Ramadan sa sumakawa misan pa long ta jimokop siya subay kita makadaaturan sin amoy in agamata Islam dayong harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang sin daat niya pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay da nyataon sin kita niyo in kamattanan sin pagwa sin bulan bang sa upama siya wala long tanyimata apangita sin kita niyo na padyukupunin itungan sin bulan kini diha na supaya amin masiguro to din kita niyo humundong doon ang paghuhundungan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan doon ha amin aturan na patarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So waktu ini di ko pa hikaruhal pa mga katawtay manguran in biya mga in mabaya namo isuy-isuy kanyo sarta biya mga panalam-salam sin kami kata na waktu ini insyaAllah makuyag ako lang tahiruhal pa makulang sin kami katan amoy mamay takato taniyo waktu ini sin pagkal amin piyag isun-isunan doon hataas ini sin Amil Tower tungod bang uno hindi matuhalaw man sinula na to sampay na nakalayo nakakuha din hula na to Pilipinas bang uno hindi matu yari il model kalasahan Sheikh Alim Muhaymin Shakili fal yataqaddal siyadatuhu masbura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga palanggungan ng agama Islam, amuin masi-masi niya magadha aturan sin Allah ta'ala ibang rasul niya. Dengan sebab ini mga katawtay manghuran, tanto na sa dyan aturan tanyo rin pagtagna sin pagpuasa,
iban sin pagtapos laong ta na inyadto dahil ito haturan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Na bihawon ini amuin way nakakita din di halaman sin Pilipinas sa sumagawa kita sin pangdaig taniyo biya sin Indonesia iban Malaysia salta declare na namin paghari raya nila consume kaya sabab yadto na inumpong na mga ulama di nakahadir labi-labi ito di mga ulama din ulama council inyadto consume in paghariraya kani. Amo natin kay tipakan sa mga ulama din amuin Sambuanga City at sabab ni siya ni namuin mga hula kay banam biya Kuta Batu na declare na si Mufti nila Abu Hurairah in paghariraya mo na consume ini. Na wayro na pagkalukaluta uno na basta kita nagtataat pa Allah Ta'ala ba nagtataat pa Rasul. Sabab na amo yan imalagdo pag-agama. Amuan in important tuod hakatan sin amuin pal sin amin pag-agama. Bangkaw nagtataat pa Allah Ta'ala nagtataat pa Rasul dan tuno sadya wayro nakalangan sin amin kakinam. Iban in amin katubtuban ta amo na in ihulat-hulat sin kita paghulaan dito adlaw akhirat amo na suga. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na dito kita niyo maglamot iban sin amuin magdaig-daig iban sin panghunat Muhammad alayhi salatu wassalam iban sin mga amin kaibanan. Kanabihan, iban si mga tao siddik, iban si mga amuin tao parang sabil, salta si mga tao nag-aamal sali. Amuin tulos ikhlas ang katan kakahinang nila pa ula utala. Yan mga ini, mga katawte manghuran, tanto na sadya na wayron na mahinang tari. Kita sumulang kita hakabayaan sin Rasul, wayron na ito mahinang ta. Ini muy maripagpilin mga baranta. Makan kita Rasul alayhi salatu wassalam, tanto na sadya, amuin karayawan katamoy maripagin hawaran ta sebab na maitong kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam bangkaw ri magad na ikaw sa din nagitong umat Muhammad alaihi salatu wassalam sebab biya ta sin Rasul hadis niya kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba kila man aba ya Rasulullah kala man atani dakhalal jannah wa man asani faqad aba amuin katan sin amuin uno siusun magtaat ka kalau sin Rasul alaihi salatu wassalam na inyadto amun natin makasunod surga. Ingkatan sin sumulang kako amun natin inamuin tao mahukaw sumud surga. Dengan sebab ya mga katawte manghuran na inumpum mga kami ka tawte manghuran nyo dahil mga amin kiasok na aniulaw nyo mga ulama amuin diorongog nyo. Kaya kahagad nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala hapangagad na mo amuin Allah Ta'ala man Rasul alayhi salatu wassalam na insyaallah subhanahu wa ta'ala konsum in hari raya tanyo magdura kita ni iban sin Indonesia magdura kita ni iban sin nami Malaysia magdura kita ni iban sin mga pangdaig tanyo rendiha ula Pilipinas biya na sin namin Kuta Batu yung iban sin mga kaibanan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan salam doa ako kanyo katan salamat Idul Fitr haamuin kita niyo katan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
alhamdulillah mga pananggungan sing kami tatkala ito na ka-declare lang ta intungod paparkala sin konsum yaon haylay nakita niyo insyaallah Insyaallah. na in mga ini alhamdulillah ini tahun ini rabi mga kita pahabaran ko in mga pakaradyaan biya bisan yan nagdungan-dungan katan si pagtagna sabab ha kita ko ha internet lang ta in ha kamatauran sing kita ko hula yang pakod tuya mga kiublaan sing kahalan akon mabot hanggat 200 hula Pinagdura. in nagdura in pagyanon ko ini hula amin nakadura kato sing pagtagna in kamatauran ha Amerika hula Amerikan iwan long ta sa mil pa euro mari pa ini kuan mari pa Afrika iwan na sin Middle East yaon baya mamba sa isang mabot hanggatos hula nagdungan katan kita niyo iwan sila sin pagtagna na mura-murahan sambil hawak to pag ini tanggos na to ini in mga sila to isa insyaallah taala karo makapagdungan na kita niyo sila manjari habiyaon ayadto na kami nakatakbir na sa dakuman tiyo-tiyo in kaunahan sing kami dimhil kamo ay ni kami kaniyo ini patumtum sarta panalam-salam ini pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala yari in hambuok ini guro sing kita niyo mulya biyahaon da siya ni nakatibang marikato taniyo sabab ito na hirihil na mo kanya mo na sa mga ini biyaksa na rin oo misan niya ron ini kuntom na ini mga ini kataan na alhamdulillah Kung pagkakangan taniyang pasanakar tidak akong pasawa. na hirihil ta kanya in biya mga panalam-salam sarta biya mga patugtog mga katawtay mga oran palit padal siya to mas pura Sheikh Mahdi Baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa kitabi rabbih ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magsukor kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sindom yan naawnin sa lagko-lagko pag inumpong antara sin Ulama Council sin Zamboanga Peninsula iban sin Darul Ifta iban na singkatan katay manghuran amuing gausbogbog sin agama Islam di hawla taniyo sarta amuin naghijma adan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga dihil information sibo dari nga kalayuan iban dari nga kasuukan amuin kaya declare harum ini in pagsambayang taniyo insyaallah ta'ala adlaw konsum atinin sambayang taniyo Jumaat biyasin adlaw konsum so murah-murahan in tiap-tiap ang kato taniyo katan amuin experience taniyo amuin mga kaya na naman taniyo halawm sin kauhan tag siyam adlaw ataw kauhan tag siyam dum amuin di siya tumubtog harum ini ataw konsum malingkan mahinang na to palitaan halawm sin hangko tag isa bulan sa hinggarumatong magbalik in Ramadan biyasin Ramadan amuin tumaykod ataw arahon na to magbutas harum ini amuin katan sin nahinang taniyo, mahinang taniyo, dan pamandu akabuhi taniyo, hasupaya kita niyo, di makai, dan habitikan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo impiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Panggayunggong kamo haluwid sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan ayaw kamo tuod magkanya-kanya magpulak kana. Panggayunggong kamo hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kamo magbutas-biutasi
sabab in paghamuok niyo biya na sin pagtagna sin pagpuasa wayron syarif wayron datu wayron sultan malengkan suway sadya mangagad hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy magkita bulan bukon kalnain siya bang sa syarif muna siya dahil pagpuasa sin kamatauran bang agarun in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in puntukan sin syarif na subay kita magad Rasul sallallahu alaihi wasallam iban wayrun kawakan taniyo hatari sin Islam in Rasulullah amin niyo na siya nagtagna nagpuasa pagubos ang patimagna in mga kasahabatan niya malengkan in sila nagdurura-dura magkita simbulan apanagnaan si pagpuasa damikyan nagdurura-dura magkita simbulan ahinapusan si pagpuasa biya na sinainang taniw harum ini na mura-murahan mahinang ini palita masawa dakula ikapusaka taniw hahuling bata asusungon in Muslim suway kita niyo maghamuok iban wayron paghamuokan malengkan na muraing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan salam doa namu kaniu katantan harum ini iban doon kaniu imbarakat iban sin kaampunan iban sin hidayat dan Allah subhanahu wa ta'ala serta bang maning program ini amo in lidawul Islam ini amo in mag-anak apo bisan in mga kaguruhan tanin makataykod na rin diha dunya amo in deng hadinirisyon padinirisyon di mabugto asawabyan in mga timutuko ayaw kamo magbugto sin panukuhin niyo kalna in kaunahan sin aga mataniyo kumusog iban sumaplag iban suway kita niyo doon tumaytay hataytayan amuin tujuhan niya darauhan iban kasalamatan maulin niya magsukura ko ha guru ko gagandilan amin kerihilan ako tiyo-tiyo waktu guru ko yung mga kataan na bilingkod ini na magsukul na sadya salam doa kanyo kataan Eid Mubarak murah-murahan makapag agad-agad kita niyo adlaw konsum magpatawad sin takbir iban pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala imahuli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazilan ya Syekhana. Syukur sin biya mga dihil kabtangan sa rayaw-rayaw ka mga kataw tayo manguran imalog ka mga waktu ini yato na napamahalayak si Mudin na ito kalasahan sa takya sunuan si Sheikh na to Mahdi Baginda ini biya mga sambil nasabot niya ini Dawul Islam na wintod siya nalaw sa babing parkala ini na tiyag tuyuan sing kami tiyagnaan in parkala ini bukon ini biya mga isa-isahon sa sumagawa maglamod-lamod yung kataan sampai kiyanganan na mo ini sa lokal ini Rawdatun min Riyadil Jannah. Yan rin na ini kita malawong insyaallah ta'ala amok siya rin ang mga jambangan sin surga. Sabab nakalam sin Allah ta'ala yung magini ipagtilok din dihay. Iwan na sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na manjari habihayaon hilain ko isa maripa ini launta makalayo-layo siya sa masuk day. Oh. Yato siya hadabaw sa hindi siya. Oh. Si Kinyan si Paket Na yan correcto, mashallah. Sa inamin kamatauran sinamin hankipak sindagal niya rin. Di namin kamatauran, alhamdulillah. Itukbal ko kan Syekh Jamal Munib pala tapadal siya datuhu maskura. Syukran jazakallah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga tayo mga agama Islam. Hindi lang kita ng tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin natunay niyo inambok din ang mga rukun sin Islam 5. At inainit ito mapatutuod biya mga laong tapaghayak-hayakan sin kita niyo at sabim inini in konsum yaon din ang mga sasalamatan katutan niyo sin kumantan niyo. Rabbul Alamin. Mga tayo manghod ko agama Islam, maray baha.
in tiap-tiap ang katawaring kato tanyo kapag puasa tanyo sa bulan Ramadan, kaya na naman tanyo in limot sin iman. Kaya na naman tanyo bang biya diin in parasan, sinambok manusia, sinambok tao kami mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako na dyan sa isuy ko yung kanyo maniyok tiyo, ako nang buk tao, amo in biya iatake siya sinambok Christian, daw niya, biya kamulong niya Muslim, biya mga lupang-lupang kamu. May ta kamu biya mga magtaga, magsandal, di kamu kumaon, di kamu biini-biini. So, in mga yato, amuin, wala nila kihatian bang unin, hikmat sin amuin, pagpuasa sa bulan Ramadan. Sa uno bang uno na mga tayo mangod ko ang Islam, muna in bulan Ramadan, in pagpuasa, kihatian tanyo, ininidakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aon gumawa wisdom niya rin doon, in pagpuasa, biya in effect niya aging hawaparan tanyo, inyato secondary. Makadyan ito'y kaganap sinamuin, pamaratseta ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa for sure, long simbahan sa Anggalis, kaya naman tanyo limok siniman. Iwan in parkala, di tanyo kaingatan, in amuin halga, sinambok parkala, bang tanyo rin ka na nami. Bang tanyo rin ka na nami. So pamalongta, in hambok din ang mga wisdom sinamuin pagpuasa, kana naman mo in sakit, sinamuin taoy habdi. So maingat kau amuin, tumawang hapag kayo mo manusia. So, amoy din ang mga wisdom long tawi makakatan niyo, may nang parsawan in pagpuasatan niyo, mapinda in amuin personality sin kita. Amo natin amuin bunga sin amuin kuno kayon. Bunga sin pagpuasa amo nay madawhat taniyo, mapusok taniyo, imay nang imano siya nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yung mga tayo mangunta mo agam Islam. Congratulations kanyo katan. Congratulations kanyo katan, sinamin nakatunay kita niyo. Sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na sumagawa in amuin pag-ibadat tanyo habulan Ramadan, amuin kaya na naman tanyo limo, sin amuin pag-iman, nando kailo. So ay in limo sin iman yato, amuin di tanyo nakuanon. Di tanyo namin hii. Sabab, hambok na niya namin piagyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kun na fihi wajada bihin na halawat al-iman. Amuin hambok din ang mga kuwan, amuin kana naman mo in limo sinamoy pag-iman, ang tunay hambok pagkalabok din di an yakun Allah wa rasuluh ahabba ilayhi mimma siwahuma. Bangin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya, labi kakasiyan niya, din ang ginawabaran niya, din ako nuno pagkala. So nagpuasa kau kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maunit sa tuya tali mo magpahapdi kau bihayan. Di kau minum, di kau sumuk pa asawa mo, hawak tuad daw, mambukon kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya, piyaliutan niyo, pialaway tanyo in kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, din sin sahawat tanyo, din sin kawayan tanyo, so suwayat to amuin, i-continue tanyo, di tanyo bugtuon, bat sabab, amuyat to yung mangdahi kato tanyo pakarayawan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, balikan ko, daw sing kamaasan tanyo, biya salawat, congratulations, barakallahu fikum jami'an, in nakatunay kita niyo hambok pag-ibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyat to mahinang na, din ha mga ikabugat, sintimbangan tanyo karayawan, haadlaw mahuli insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggungan sin kami, sa lingkat-lingkat pagpatumtum kato taniyo, tungod pa amin pagkala si abot sin guru na tumulya Indoneon, amoy in nakananam sin lanab sin pag-iman. In pag-ianon dito hato lanab sin pag-iman, amoy lumasakaw pa Allah ta'ala iban rasul niya. Makalabi rin nga katan lalasahon sin kita rin babaw sin gumi. So, imanan niya, maksud niya, kataan sindaakan sin Allah Ta'ala, amuin parulihon mo, lasahon mo, makaliw rin nga kataan pardaakan. Siyus-yun na, may sandandaakan sin asawa mo, sin anak mo, atawi siyus sin nakura mo. So, ay palawihon in, amoy in lasa mo amin daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mamihad to, tuwan, nakakawa na kaw sin lanab sin pag-iman. Ampain lanab niya, inlimo niya yan, di makadiabetic. Gamayan, intumbas niya yan to surga. Masya Allah. Ubat sa kula. Na insyaAllah ta'ala, pagsukor patuhan Rabbul Alamin, gani sinaki niya, amin tiyukbal niya, imbya mga ini pagkongratulate kaniyo katan, panghurmat kaniyo katan, tanama kamu, amoy in nakaduko, sin pagpuasa, hawak to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amin madawhat na to konsum yaw ni sa Allah madawhat na to matayma na to in amoy in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo sabab konsum yaw pagtawakon niya
Yaumul Jawais. Yung jawais. Naam. Pagtatayma sin ini dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo sarta inirihil niya konsumyo insya Allah ikarukot magtuwi rito ha ini kitab sing kita niyo na ayaw na to na yadto lupason, ayaw na to hilangan, ayaw na to kuhilaon gamayan ganapan sing kita niyo insya Allah subhanahu wa ta'ala naman jari habiyaw nito bal ko paguro na kalasahan namin ipang ko ini dahil mapanagnan ini nakatutok wala ko din eh oh intanda sinamo inlasan niya ini perkala pag-agama may tanda ka way nakapagsasawi ba nasawa ha pagbuka Masya Allah sa alhamdulillah yan kita nakananam siya sinamindanak si pag-iman alhamdulillah itokbal ko pa guru mulia Syekh Alim Nading Pandita-Tafadhal Siyadatuhu Muskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanguan sa araw Islam amuyin lang ta masimasiyan jiwaja kamu ha waktu biya ini. Alhamdulillah ingkain na yawon haway pati mo subong matasuwa katwana biya dagbos in arina mo kain na bahain mahapon ini amuna in hinapusan laon ta sin pagtangka sin kita di bulan Ramadan so habayaon laon ta siya taman na kabay ta sin mga ulama kain liberation in gayaon laon ta bukon namon baha sa kiyataman na conclusion na katwa na pati niya in doom ini atawa kanin mahapon ini hinapusan na sin pagtangkas sin kita ni bulan Ramadan insyaallah taala in konsum niya way na pagsahod sin kita niya way na pagsahod way na pagtarawih hibugtod ning kabi sa banjari mga palawan ha mes ta maniyot yung mga daong tabi mga hikari hil namo pangadjian muna in kapaidahan sin pagtangkas sin kita ni bulan Ramadan alhamdulillah matod benefits na kawasin kita rito in kapaidahan magtatakita kayon di edto magista laong ta bisa raw sing kita hanggang jam para kajam inya to katan kapaidahan dakula day naman ha laong ta sihiya katwana kasambuan si pamaranan kapag-aram may manang taha mujtama inamuin benefits makawa sa pagpuasa sumagawa inumurhang buok dakula to dahil ha mga kapaidahan sarta result bunga sin pagtangka sing kita ni bulan Ramadan amunain makawa na to in pagtarong kami intaming amunain kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala sabin makna sing kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulama tafsiran nila law na intakwa an taj'ala bainaka wa baina adabillahi wikaya bintisari awamirillah wa sina binawahi in baita sin mga sila ulama in tungod law na pagmuwa po Allah subhanahu wa ta'ala intakwa pagyanon amunain himilang kawa antara mo iwan antara sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala taming intamig niyan amunain pag-aral sinda akan sin Allah ta'ala pamawbog harakan sa Allah Ta'ala, iban pagtingkas singkatan, piangdangan sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, yata sintuhan na bulan namin, in result sin pagpuasa, pag-iba na bulan Ramadan, mahinang kautawan ng mabuka po Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, nakakawa kita niyo taming mga panahon harang may Islam, insyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala, mahinang natutaming dahil apinar ka jahanam. So, riha ini, mag-evaluate kita sin kakahinang ta, iban sin namulaw ta amal ta. Hakonsum yaon, hati niya pangakasuruan tayo baranta, na dawhat tarawain taming, atau di mayaw rawain pag-ibadat ko, karena in bulan Ramadan nag-train ka ako, nag-practice ka ako, magsabar, iwan in magmabuka po Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So konsum yaon, apply yun ta na, in uno, in kahatihan ta, dahil haamo in pangadyan na kawat ang bulan Ramadan, amoy to in ipangatunan sa panahon patagis sa bulan insyaAllah Subhanahu Wa Ta'ala, amoy in tumuy to in hadyan pag-ibarat patuhan na bulalamin. So amurayad to in kapasampay na mo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na yung mga kaptangan sa lingkat-lingkat. Sin guru na tumulia, amoy in biya na sinagi, konsumyaon, ipagkukupuyag. Nando tuan, yung pagkukupuyag, bukod kita kiuyakan pasal si may na pagtarawi. Bukod kita kiuyakan pasal si wayron na pagtahadjud. Bukod kita kiuyakan sin wayron na pagsandal. Sumakawa mataod tayo sa sandalan sing kita niyo. Insiandalan taniyo hawak to bihaon ini hialal sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumakawa mapuas dahil hayan katan sin hiaram masih kita niyo nagsasandal. Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iban magpupuyag kita niyo sin piadyo kup kato sin Allah Ta'ala kaya tunay na to na lukupin adlawan sin bulan Ramadan.
Amad to yung hikakuyag sim pangatayan na to, wajib na to ipagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita niyo kasay, dihilan kita niyo amoy kusog sim pamaranan na supaya kasandalan na to, impiasandalan niya katutan niyo. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na manjari habihayaon, ini hitokbal ko isab ka na Ustad Wakil Kasim, in biya mga ilalaungan palit kapag dal siya datuhog maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mayroon na hikaganap ya. Malingkat ka taning kabtangan sa latan. Amarak maningkam ini na tumukbal sin sa salaman katan umat Islam halang sin daerah sin Sambuangan iwan sin aray di man sin hamalayok pa ay sakop abutan sin suara sin na tiralan sin hangin. Na sambat in konsum yaon sambatan sa mga ulama in Ramadan hospital para sing Allah taala ka tumari pabusin mo hospital na hipusin ubat niya ibang si mga ubat kan amin sakit di kawatan sin pagkaiman sa kawatan laro iniddan niya ikawantag siya madlaw nagpaubat kita niyo si masakit taniyo konsum yaon kaya tantanyo na mong sa pamin sakit kaya pawatan kaulian man sinwala na man diri magkukuyag na kailoin nagpawat habulan Ramadan sin sakit nila kawatan sila konsum magmasusara kula yung mga sila amuin yaon na sila kiratungan amin hospital mahang magpakaratong makamin sa dalam sa ng katahon Palibre. o libre mayroong bayad amin yawatan sila roon sa kalwala ito sila kawatan na alhamdulillah mga sila ini kiawatan sa masakit nila bang sabay ikaw na mga kuripot habukon Ramadan na mga nagbos kiawat-watan nila na magkimamgali kaya ba na matibig mga patot hanggang sila rihilan nito hipagkuyag nila hipaghaylay nila konsum karena ang mga tinagawat nila sinbiyak bunga simpyag matuyo nila karena pagtunay sindakan sintuhan iwan sindakan sinamin sinaga masingkitan niyo amuin suway mo nangin resort sa pagpuasa, in pagkabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalam doon, din kamo, din Darul Ifta, din ulama kaunsilap sa mga peninsula, dahon ko na sa Bilal Muhtadi, di masingkatan, marapid si mga tumpukan, sinagama, alam sinta din Sambuangan, ini congratulations, bisa sa Jamal, iwan sinbiya, ini Happy Hari Raya, na bangman sa Allah ta'ala, ikonsum yaon, ini kita nyo silaon ini pabuton kita nyo sing Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan ini nag-asuwoy kata hatasyaon pag nasagpila po ng ibang sambayang sin na nisumong pagkatkatan na di na tumas palisag pito naman ka mong sopa makiba ng kauman wala palisag pito yan napun na sila nagsukup na sila anong kadyan sila tumas na o yan hindi mga inisumong pagkatkatan salam doa patiranan katan mohon magsukol sa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian biar na sinari niya hindoon biya way na ganap niya sa kaliaon da kaya kanap mga ito amoy pagyanon nilang niya sumo taseko yan tutuwi amoy hospital pagyanon niya biya na og sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa umat Islam amoy in magpauli sin sakit alhamdulillah matawag kaya ulian hawak to ini insyaallah ipagkukuyag si mga sila kaya ulian na kaya ulian na inikot nila kaya ulian na yung mga katakabulan nila, kaya uli na yung pangjuri-juri nila. Aming maig na ito katan sa Allah subhanahu wa ta'ala supaya dumayon yung kahalan na katan. Na manjari, habihayaw waktu, nakauna yun tulong ta, magulang sing kami, ilmu, magulang na sing kami umul, na nakauna ito namisarahan siya pasalan sin pag-declare sin kwan na habihayaon hatin na bunglawan niya katot tanil sin kabtangan sa rayaw amin hangan siya kamakulangan sin kami katan insyaallah ta'ala amin mudir sin kami kalasahan Syekh Ali Muhammad Syakili falyatafaddal siya datu masbura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjari mga palanggungan ng agama Islam tentu na sadya na declare tunay namin pagpuasa sin kita niyo amo ay pagpuasa taniyo min cukup na adlaw yan ina konsum yo maghariraya na kita niyo inyad to mga katawten mamuran bukon yad to rokat na pinagdisara sin mga yad to
Ba't dahil hakabayaan ko? Sa malengkan, dahil hakabayaan sin Allah Ta'ala, ang hakabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Kaya sebab ini mga katawte manghuran, akal na sin amuin kalaggoan si mga tao nagpupuasa, hawak to consume niya unamuin kiyarihil na kanila yung kakuyakan. At sebab lang sin Rasul alayhi salatu wassalam, lisa ibarhatan, parhatu nija aktar, wa parhatu nija laki arabba. Aun ng mga tao magpupuasa, dua kakuyakan. Muna kakuyakan, amuin hawak to, amuin magbuka na siya. Labi-labi na to, damin waktu consume yun. Amin magtumunay na tanusin namin sambahayang Eid al-Fitr, kalna pagsukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalna pagtaat ha Allah, ban pagtaat ha Rasul alayhi salatu wassalam. Kaya sebab ini mga katawte manghuran, amuin itukbal na ngansin amuin ulama council, itukbal na mo kaniukatan, amuin kahulmatan, sabab kapatut jat matuhan supaya mga kita niukatan ini hulmatun, maghulmati, amuin tiap-tiap ang katawat sabab may tak kita supaya maghulmati. Minsan ni mga malaikat, amuin papanghulmatun na sin Allah subhanahu wa ta'ala katut kaniukatan amuin nakahasil sin amuin kakuyangan panagnaan dan di halaman sin dunia ini amin pagbuka sin kita ni hawak to consume ini. Ini malagay pagsukol to Allah subhanahu wa ta'ala sabab agon sandit na ma-imagine amuin sumandal kita mga bihan lugay amuin di magpasun pagkauna taw pag-inom deng hagwa pajarayon sampai pa amuin sadug sulat tiap-tiap daw sa kalna sin amuin tabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tao beriman inyatu saliway yan na naman si mga tao amin amulong taman Tuhan hapdi iwan uhaw sa malengkan pagka na naman nila amuin limu sin amuin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasul alayhi salatu wassalam na amuyan mga katao temuran ini akan nakita ni magad ha Rasul alayhi salatu wassalam sebab dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita nagtaat pa Rasul inyatu kay pagtaatan tanin Allah subhanahu Pamayuti Rasul kada tao Allah, bang kamu nagtaat na Rasul na inyadto nakapagtaat na kamu pa Allah. Nah, ini mga katao tayo manghuran, amin misanwat din Rasul alayhi salatu wassalam yadto na siya amuin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya in declaration sin waktu konsum paguno, pagpuasa inian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami sadya ini namisara magdiban sebab wala na siya rendi ini. Sabab in kita niukatan aparakal ini wairu niya agad tanurwain malengkan amuna in aturan sin Rasul alaihi salatu wassalam iwan aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan karena sin pangkatan tanyo bukan karena sin unuat sebab wairu limirayaw pangkatan deng panghuna ke Muhammad alaihi salatu wassalam sa malengkan ini agad niya amuray aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa kita pia sampayan supaya kita isa makaagad dapa Allah ta'ala. Nah insya Allah subhanahu wa ta'ala di mga yadto tanto na sadya malagbi ini ibadat tanyo sa ini supaya kalagihan amin ayaran na isab sing kita niyo sabab na maluhay ra isab dia maubos mang sa upama amin uno amin pasaran tan na ang tapasaran na yadto tanto na sadya amuin laong ta maida isab yadto na ipagipat kaniya ini way lumuhay di kami sang kaunhan magjaga kaniya matuhan di kami sang kaigan si magkadilong na security sa na pajagahan mo na sadya pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtaat mo pa Rasul alayhi salatu wassalam insya Allah mahasil mura inamuin kay karuwa amuin kakuyagan sin tao beriman bang siya magbak ni sin Tuhan niya rito halaman sin amuin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli mga katawte mga Quran mabruk kanyo katantaan yung konsum yaon namun nato inamin kakuyagan tanyo tumunay di tanyo sinamuin hari raya amuin sambayang Eid al-Fitr manjari long tamon konsum yaon po sambayang subuh amunan in waktu abdal pagtukbal sinamin mga kita tanyo salta in mga kita niyo bisan sa mga long tamon bukan na pagpuasa inyan sunnat pamatwihan amuin bisan na kumantubig before mo mantu ka masjid mumukaw amin minum ka matwihan inyan to amin biasa sinamin pag-declare mo sin way na pagpuasa tuwi way na pagpuasa salta bang ka pa pa masjid na mahinyok yung pagpanahon sabab yan yung mga malaikat nagtatagat kanyo mag-congratulate ka kanyo akan na dahil ang mga sunat bang ka himarap pa masjid dahil haran ini mga dapat labay ka sa bendihan sa pag isa na kumanin ko yun Bangmoy na supaya to amin
makakawa ka sinamin dua sa mga malaikat, sa pag-congratulate sa mga malaikat kay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga katao tayo manghuran, bang kita niyo ang mimig na rin di dunya, narito kita niyo kita. Inshallah. Sa panghunat ng Muhammad alayhi salatu wassalam, Jannatul Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yato na yung mga kaptangan si mga kaulaman na to. Alhamdulillah, magsusupor na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, in kami magpatumtum kanyo mga katawtay manghuran. Amoy in nasusa, hawak tulihaon ni Ibat Karna. Magbutas na iban simbolan Ramadan, nandoy ka mga susa. Palabay-labay niyo yung mga 2 adlaw, mga 2 adlaw, aon pa unong adlaw na katapin. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, bang niyo ini katilusahan, Masya Allah, nakadukok pa mga katahon. Pagpuasa. Ada ka siyamud dahar. Siyamud dahar, Masya Allah. Ang katahon. Na, atin niya dahil haro adlaw pa 2 adlaw, na tatuin niyo magtuwi. Ay ka mga susunod. Mga dapat kuasa dyan na Masya Allah, manjani. Alhamdulillah. Sa autumn. Naamay. Ayaw din sa mga wasa konsumo. Alhamdulillah. Naman Alam dyan pagpuasa ka. Insyaallah ta'ala in Nidawul Islam. Iban na sin ini member niya katantan, tumukbal sin pagsukor. Pagkatantan, muna-muna, amin ipang-ipang ko ini, itukbal ko yung pagsukor kanya, in asawan niya, kaya pasaran niya, sa sumagawa. Amin pagsabal sin asawan niya. Wala niya ito kaya na naman, ingkatan sinamal aun bahagi niya. Aun bahagi sinasawatuan. Iban si Makuyar dahil sa nasawa na sabab di mo rumugtod yan. Alhamdulillah. Yan to yung tumpal ko yung pagsukor. Madamik yan kan Sheikh Mahir. Ini aming kain ito, wala na siya namisarahan. Sheikh ini Mahdi Baginda. Yan pa ito siya nakatibaw kakutan niyo. Iban ni sa mga kaulaman kata namin magdirihil pangadjian din diha ini majlis ini. Sheikh Jamal Munib, mabista ko habuok din ha mga nakalabihati ko rin hakatan sabab siya ini nagtudlo sindahan kako nakabatok maripalukan. Siya to din timawag ka hangkan kita nakakari na di ako malawong aun bahagi niya kataan sintiwa Ya Rab. Insya Allah. Labi-labi na intag na po silukan ini. Labi-labi na intag na po silukan ini. Itokbal ko ini pagsukor kan Hadi Wahab, iban ni Haji Aida, iban na si mga kaanakan niya, iban na si management sini ini lokal ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikian hitokbal ko in pag kasilasa, iban pagsukur, pamudir kalasahan. Amoy in nagdarasin program sin ini Da'wa Salafiyah. Iban na si mga kaguruhan niya amin doon magdirihin pangadian katantan. Damikian, amuin mga sila, imiiban kamo, nagbubu. Sin programa sin Nidaul Islam, wala namuta silang hapanagnaan, napaon, sampay pawihaon, masi-masi sila yari imiiban, magbububu. Sin amuin ini jambangan, dahing hasulga, amo na yung lokal ini, dahing naman di haula na to, halaw man sinin hula na to ini, sampay nakawa-kawa hula, madto pa kuan labi-labi na tudlong ta in Markaz Abu Bakar ha Dubai sababin sila ini amin wala tuod nakabutas dayng kapanagnaan amin sila ini dahinang biya mga tuko people long sini ni magbisara. Alhamdulillah ini tuko people insyaallah taala naiban ni si mga kaibanan amoy di mabaya sabot ningan nila iban di day sab kami mabaya magsabot sabab di kami mabaya karagdagan ni namal nila. Angkan kami sumabot, bukod mga uno-uno. Sabab di kami mabaya karagdagan ni namal nila. Sabab bang yan ito karagdagan din kamo. Amo yan to. So, magsukur kanyang kataan mga katawtay magmuran, hakama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Manjari mga kataw-tay manguran, muna rin katan balikan namo pagsupor namo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin napatalos kita niyo sin parkala amoy in daraakan niya kato insyaallah murah-murahan madawhat na to sin konsume on in amoy in rida niya ibang kaampunan niya kato katan insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal namo in kasila sa kanyo alapal wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله